Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyethemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke kona ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhasa-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi uqhube uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke ngikulethela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke. So ngenze njengamanje ungawucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke njengoba sonke sazi-ke impela-ke laphana-ke ngesehlo-ke esehle laphana-ke ku-N2 e-KZN-ke laphana-ke eThekwini la khona-ke izinswelaboya-ke bezibamba khona-ke imoto imali-ke abantu-ke abaningi abangenacala-ke batheleka ngamachaphazelo-ke la kufe khona-ke umama-ke obeya emsebenzini kwalimala-ke nabaningi-ke laphana-ke itholabuya-ke zikwazile ukuthi-ke zibaleke kodwa-ke amaphoyisa-ke aloke ulandele njalo kumkhonda ulandela-ke kwaze kwagcina-ke sebanjiwe-ke izinswelaboya-ke laphana-ke eGlenwood-ke amaphoyisa-ke adubula abulala omunye umsolwa othinteka esigamekweni sokubanjwa kwenkunzi esenzeke ekuseni esedlule nomphefumulo owesifazane obebheke emsebenzini ku-N2. Kuthiwa kulezi gilamkhuba oyedwa wazo udutshuliwe ubengakashoni ulimele kanzima, lo omunye ushonele endaweni yesigameko. Ayeza amanye ama-update-ke ngicela kuwe-ke nje wena ukuthi-ke usubscribe-ke ukuze-ke ungaphuthelwa-ke okuningi-ke lana-ke usubscribe-ke ube nathi-ke laphana-ke ungene ama-comment section-ke futhi uvo lwakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke besuwenze kulungile-ke ungixhase-ke ucindezele-ke lelo bhathini elibovu-ke usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli.